Aria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya orodo mwe na nja wa bururi gakihoka na uragithie na mbere na kwirorera Gikuyu TV na twathuka niguo tukote gutamburukiria mohoro maria tukuhariririe niamu ndakirora thaa yakwa ithana rio rihandite oro wega na tugacokia ngatho cia mwanya ni undu waku gucagura ceceni ya Gikuyu TV na muno makiria mohoro ma Gikuyu gwa-ini no mbere ndaya mamwe mamare tugukorwo tugikumenyithia ni ati aria manyitikana na ngukumio magirwo gukorwo magitacokerio makinya mahio ma kiwatho andu ana gukua mutino-ini wa barabara mwena wa Naivasha oho nitugukorwo tukinyitanira na mundu ugwitwo Ken Maina agiturehera mohoro megie mathako koguo ndukae guthie kuraya. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Orege toka kunyita geni Gikuyu-ini gitu kia mohoro hwa-ini uyu ritwa rĩakwa ni Wahu wa Kamau nake mutori witu na njira ya ciuko oekene ta Susan Kife na nie ritwa rĩakwa ni Muiruri John Mo na riri ni ikereka ria mbere ni gututhie na mbere na gukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie tukiambiriria ni ati mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni urite thirikari ikorwo igitacokeria makinya mahio ma kiwatho kuri atongoria aria makuruhanitio na cieko cia ngukumio thiini wa honge cia thirikari. Akiaria rimwe na wa Naikuru Mudavadi ni okireire ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hamwe na mungetheri wake Raila Odinga ni undu wa kwaga kuhuthira ngeithi ici hari kuhukia bara ya ngukumio bururi-ini. More than enough on the handshake. We demand that we must now begin seeing handcuffs. We must move from the handshake to handcuffs. Where is State House? Where is the President? Why is he not asking a number of critical questions? The only thing that seems rather obvious is that the Kenyan taxpayer is about to lose yet again billions of shillings in hugely suspect circumstances. Tugethie riboti ningi ya kihani ati kurokire kiha itũra-inĩ ria Marura mwena wa Naivasha thutha wa andu ana gukua mutino-ini moru wa barabara-inĩ ya Nairobi guthie mwena wa Naikuru. Mutino ucio uhanikire mathaa-inĩ ma thaa 7 cia utuku riria ngari nini muthemba wa Wish Toyota iria kugeragia kuhituka ngari ingi iringanire na bathi ya kambuni ya Climax iria kumite Nairobi irorete Butere mwena wa Western. Riu mere ya aria makuite igitwo moca-ini ya thibitari ya Naivasha. Kwa ndani ya hii pasi sasa tukastukia sauti inatokezea, kuangalia tukaona gari ndoko hii zimekongana na hii pasi. Sasa watu wenye tulikuwa ndani wote, kuna wenye walifaint na wengine tukakuwa confused. Wawishi wamekufa karibu wote, ni mama mmoja tu ametolewa lakini ako hali mbaya, amepelekwa hospitali, ambulance ilimchukua. Hawa ni watu wa kanisa yetu Wanomia Church. Kanisa yetu dogo inaitwa Kayole. So walikuwa naenda kwa matanga nyingine pale Ugenya constituency. Brother yangu ilikuwa wawili, walikuwa mama wawili pia walikufa, na iko driver pia wale wamekufa pia ni watu wa kanisa yetu. Na tukirora riboti ingiri haha ni ati makiria ma maobitha 80 a urigiti ni manyitanire na mũmbunge wa Kilifi Michael Kingi kuria maruguritie tabarira ya motungata matari marihi. Muoroto wao ari kuhe muingi kanya guthie guthimwo mirimu ya cancer, murimu wa kuhaica thakame hamwe na ingi mingi. Tabarira ino igukorwo ikiguna andu aria magumirwo ni mirimu ino na matingihota kuona mbeca cia gukorwo magithie thibitari niguo gukorwo makirigitwo. Matukito wa mohoro Mwangi wa Munuku na riboti iyo. Kuringana na mũmbunge uyu mutaratara uyu urarongoreria andu aria matangihota kwirihira guthie thibitari-ini kurorwo mirimu itiganite, kona kuringana na marigitari andu aingi a icagi-ini makoretwo magitemia uyo yao kumana na mirimu igigiririka korwo ni yakorirwo ikimenyeka hau gatene. Ours was to get a random check of the problems our people are facing. That is why every client who passes through us, our hands, will be done a blood pressure check and a blood sugar, so that we can intervene at an early age. And this is a process that will be going around all over Kilifi County, and we are promising in every 3 months, after every 3 months, we'll be visiting a sub-county. Na kuangalia mambo ya cancer. Unaona sana cancer hasa ya kizazi inamaliza wanawake wetu.
na hiyo ndio tukasema kwamba tutaitilia mkazo na tukiingisha mambo mengine, hata mambo ya HIV. Unakuta huku ni mtu ni mwathiriwa, labda atajipata kwamba kujitambua wakati ile stage imefika mbali. Kuwa mwana wa Kirinyaga, thirikari ni thigatitwo kuheana urigitani utari marihi wa murimu kingoki wa kansa niguo kuhutheria mukenya garama nene ya kurigita murimu uyu uria uthiite na mbere na kugumira andu aingi guku bururi-ini. Merio iyo yaritio ni atumia aria merigite kurutwo nyondo kurumirira murimu ucio kaunti-ini ya Kirinyaga na aria moritie thirikari utambia utungata wa urigitani wa kansa thibitari-ini cia counties kona matagikaga muno riria marathi kurigitirwo thibitari-ini nene ya Kenyatta kumana na namba nene ya arwaru aria makoragwo magietha utungata uyu thibitari-ini uyu. Atumia aya mararagia thibitari-ini ya Kirugaya hindi iria maramukagira nyondo cia guthondekwo kuma guri gikundi kimwe gitari gia thirikari kioikene ta Mercy Steps Cancer Program na haria murugamiriri munene wa gikundi giki niwe Mercy Bitau ahoete thirikari kumehereria igoti kona mibango ta ino ikoragwo tu ya guteithia muingi. Ngiribotera Gikuyu TV nijitagwo Mwangi wa Munuku. Thegio mwandiki witu wa mohoro Mwangi wa Munuku ni undu wa riboti tugithi na mbere ati orere manathi mathiete na mbere na kuiga miro yao thi county stiganite guko bururi-ini. Maabitha a urigiti thibitari-ini cia guko mucii munene wa Nairobi ni mahianite mukana wa gutiga wira kwambiriria muthi wa kana kiumia twerekeire. Kuringana nao maugite marenda thirikari ya county ya Nairobi ikorwo ikirora maundu megie kwambatira ikiro hamwe na kuongererwo kwa maabitha a urigiti, maundu maria maugite makoretwo makimairirio. Our members are promoted to their rightful job groups. It's not issue of just promoting them. Our members have stagnated in one job group for more than 6 years, others even 10 years. We are saying if we are taking a clinical officer or health worker from job group J to K, we are not just going to consider the next job group. It's a matter of considering the years of service has been that job group, promote them to the right job group and backdate the allowances. Leo ni mwe kwe mwe ginagia thini wa county ya Laikipia kuria aikari kuma mwena wa Shuma gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya irathiro maraikara na hahu thutha wa ugitiri gukorwo hotomete na njira nene muno makiria. Gukire uguo aikari ni matetete ni undu wa mahiu mao gukorwo makiiywo kuria riu maikitie aritana kuri thirikari gutwara maobitha a ugitiri niguo gutigirira ciiko ici ni ciahuka. Mwandiki wa mohoro wa Mbui wa Gakibe na riboti iyo. Aikari aitura ria Chuma kaunti-ini ya Laikipia ni makaete ni wagi wa ugitari kuria maugite ni matete mburi na ng'ombe ciao kuri ekinahi. Aikari aya ni mahoete thirikari gutuma maabitha a borithi mwena uyu kuona ati biacara na mihango yao ya o muthenya ni hotomaga ona gwakitwo ceceni ya borithi mwena uyu ona gutuika borithi matigana kurehwo mwena uyu. Pesa ya CDF ilitumika vizuri lakini haina usaidizi. Afadhali ingetumika kujenga dispensary, watoto wao wanaletwa hapa ama wajawazito. Tujengewe maternity kuliko ikae hapa bure. Tumetatisika sana kwa wizi kwa miaka mingi. Na kulingana vile kulikuwa na wizi wingi, hata development ikarudi nyuma. Sababu unakuta watu wengi wanaweka mifugo ndio iwasaidie katika kwa kusomesha ama kujisaidia wenyewe. Lakini kulingana na ile shida, kwa sababu hiyo shida ya wizi, development imerudi kidogo. Ngatho cia mwanya wa Mbui wa Gakibe ni undu wa riboti iyo yaku kuma mwena ucio wa Laikipia. Na riboti iyo niyo kwamba gutuhe kanya tombe tuikirie oro hanini na ungikorwo na ndumiriri nguhi. Namba itu ya ndumiriri nguhi ni 0721 899 311. Naguo mutambo-ini wa Facebook ni Gikuyu Television. Thie na mbere na gututumira ndumiriri. Nitugukorwo tugicia mukira o tugithia na mbere na gikunjo gitu kia mohoro. Tukaiguthi haraya.